wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini teman-teman kita akan mempelajari surat Al-Fatihah. Akan diajarkan oleh kakak saya dan Mbak Nada saya. Dan kakak saya, Sayyidah Muslimatul Solihah, akan dipersilahkan. Terima kasih, Dek. Nah, teman-teman, Al-Fatihah itu artinya pembukaan surah yang pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah ini turunnya di kota Mekah. Nah, teman-teman, saya akan mengajarkan adik saya untuk membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Pokoknya lebih ditebalkan lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. An'am. Jangan na'am ya. An'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Donya jangan lupa dipanjangkan ya Kak, seperti waladdallin. Waladdallin. Amin. Bagus. Terima kasih Adik, sudah bagus, tapi harus dilancarkan lagi ya. Iya Kak. Sudah teman-teman, sekarang giliran guru saya atau kakak saya yang membacakan surat Al-Fatihah dengan benar. Baik, terima kasih Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana Dek? Bisa diikuti? Bisa paham? Insya Allah bisa Kak. Sekarang coba baca yang benar pakai lagu, makhraj dan irama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bagus, Dek. Wow. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimanakah hafalan Ade? Udah bagus apa udah lulus? Alhamdulillah udah bagus, Dek. Makasih ya. Sama, Kak. Baiklah teman-teman, cukuplah sudah pelajaran kita hari ini tentang surah Al-Fatihah. Nah teman-teman, jangan lupa selalu diulang-ulang ya, karena Al-Fatihah ini sangat penting dalam sholat. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah! Assalamualaikum. أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح الثريا يا حبيبي